President Cup ge tashi hawal ko devani Mazia Sports and Recreation Club ge captain Asadullah Abdullah. अस्सलाम वालेकुम अदे प्रेसिडेंट्स का फुटबॉल मुबारक के फाइनल मैच बलुंगंद हुरी हाबल तिरना उफारो तकलेदें अदे मेदुगे फाइनल गा वादमी कुरनी क्लब ईगल्स अदे टीसी स्पोर्ट्स क्लब अदे टीसी प्रेसिडेंट्स का फुटबॉल मुबारक के फाइनल गा वाद कुरा फुरतम अफार अदे हा सादवना हरुगा क्लब ईगल्स बनी मी मुबारक के फाइनल गा वाद को फहन में से एफारो नोदिया मिनट हम वेगिंग इतरू वगुतुगा 30 मिनट गाली फास्ट काम को दिंगो लायक ಈಗ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಮಚ್ಚ ಎಫಹಾರು ಕುರಿ ಹೋದಿ ಅದೇ මෙද මෙච දෙටීම් nerfa furta megara balala remboda fa collision club eagles ke emme muhim ek kulun teriya team ge mettere kule jersey number 5 ibrahim mobin ahmed rashid suspension ge sabung eneya medu ge mechu ganu kuleve eneya suspend fani te group stage ge fahu mechuga ene deke rakada gulige de mecha suspend ko fani semi final mechu ges ena suspension sabung nukule टीम के डिफेंस लाइन का हरकत तेरेवानी अल हुसैनी महमूद विदेशी डिफेंडर एने हकीका तजुबाकार कुलंतरी अहमद जाद मोहम्मद शफी वदी गितरुंग मुज्ताज मोहम्मद अदे मेत्तेरेगा कैप्टन इमरान नशीद टीम लीड कुरानी एने हकीका जर्सी नंबर 9 अब्लो सामी मूसा अदी मुस्तफ़ा मोहम्मद सेडिक फेनिगंदान रिजवान रिस्तेनो मोफ आदि नौफल एम कुरिन टीम गे टेकिन लीड कुरानी टीसी के फुर्त में गारे बलालार अनिया फहु शमविल गासिम मेदुग मैच का बेंच गे बे टीम के फुर्त में गारेंगे ने जागे नुलिबे टीम के कैप्टन बेन डाला के मोहम्मद अज़्ज़ाम कुल मुंदानी दे कुडूस केलानी अहमद अब्लो मोहम्मद फर्रा अदेगे तुरुंग मोहम्मद इनशाद फाहिब बलहट्टानी अहमद रिलवान अज़्ज़ाम मेत्तेरे फेनिगंदान टीम गेम में कुरीगा अली फासिर अहमद निज़ाम नाइज़ हसन गे तुरुंग इब्राहिम वहीद हसन फेनिगंदान ईगल्स के कुलुंतरिंग में फहद अहमद जाद फाह कोल्लम बेणु हम मिदे टीम की मिहार राज्य गतिबी एम फाह कोल्ले जुआन कुलुन तेरिंग हिमने टीम kan राज्य के मुस्तकबल हम यकीन वेस मिदे टीम और में ना फिनिगिंग बदे दे गांव मी टीम के
Gaumi Skoduga Jimenez Juan Kulun Terim vis Amide team in Boda Fahak Vigandani. Eagles ke jersey number 11 Ahmad Rizwan. The TC ke jersey number 21 Naiz Hassan Mide Kulun Terina ki Gaumi team ki Stafa Dakka Fa Kulun Terim Far Naufal Kure Funala Mase Kuri bola carry Kuri Farra Faga Jeeva Mitchke Furatama corner Club Eagles Milibun. Rizwan penalty rethre naga adini mi far kudus kedani bolun difa kuri Imran Nasheed Zad Riste Naumov and carry Ahmad Abdul Amir Riste Naufal Sami Honekas Naufal Farena carry Guri Ibrahim Wahid Hassan ball hodi Farrahatum ball hoda Eagles kulun theri Riste Naumov carry far Azam ball Guri Funwal em fahatum keeper Sujan de me bola hodi ade mide team miyaharu adakofa mishtaka balar first fahareg matin Eagles adi TC wani adakofa team faharu Eagles TC ga match kuri hodi MH ever wegen nimuniru TC ya Eagles ga match kuri hodini M fahar Mushtaz Rizwan Mustafa Ahmed Sadiq ball mase kemi korani the mid season ga galolu dano fenigin dia kulun teringa tereng emme hunaru eri bidesi kulun teria emme tafat molu kulum dakkamana kulun teria ade Eagles final again gostin kulun teria kives Mustafa Ahmed Sadiq semi final ga delnadu kaam kuri mechuge ituru gotu ga ena kaam koddin higgam goal akiga Eagles final jag hodi Mujtaz Mustafa Ahmed Sadiq and carry Ahmad Abdullah Mihiri Mifaharo corner ka bear me which get Devana corner is Eagles now for nagadin corner penalty ratere Mifaharo Inshad difa kuri Ali Fasir Naiz Hassan bola ki kuri amidani Arimati Ibrahim Wahid Hassan se buri Mifarem fahatu gure fa El Husaini Mahmoud kuri funu Ali Shifan TC gellum Farra Naufal kuri funu Ali bola Fars ellum ka beru me Fasir this Fasir bola ki and carry ga Hussein Mahmoud Fasir far penalty ratene nagadin bola libe hisab ge team ge kulun terine Nizam bestan kola etere wada huri dem Mustafa Istenomov for Rizwan adden jassali bola Inshad faga jehi fa elluma ka beru me ade de team akive samfa kollem je de muli season badaru counter attack gawara nurakka teri de team gotu ga fa kollem je counter attack ga ina goal take chaha fa de team Eagles kellu Mujtaz Rizwan penalty ratere nagadin bola mi faru keeper Imran ni kume fali bigati ena riste na mofa dem wegen dem Rizwan mase guri Mahmoud kuri funu ali ball Ahmad Rilwan first Mahmoud ball hodi Zad Media season ga TC ke jersey ka fenigen dia kulun teri Zad kore funu ali bola Inshad bolu Nizam Karimi first Rizwan bola hod
Zaad bola ki kuriya midani. Naufal. Naufal kare Ahmad Ablo en faatu gur bola hodi. Nizam. Ifaharo. Nizam atum bola beref noti. Rizwan. Kuriya fono adi bola. TC kulun terin dibe ton seku. Inshad bolu. Rizwan. Mustafa Ahmed Sadiq. Kari dekun tere kari natta da hifaro. Penalty area tere vanum kuring Inshad bola beru kolli. Ate faako lenje TC miharu de final ek gawada kuri. The EU Championship ke final gawada ko. Eagles atan TC balivegen de final tinege nati jayako. Ade kolung FA ka football ambarat ke final ga TC wada kuri. Club Valencia wada ko mechung TC nakamyabiya kuri matla jehune kamun season ke timwana final kuri matla par hama yaginu is team final ka baliwa ka TC kulun terim beenu menwan Mahmoud Serik Zaad Eka Serik adde masa ekuri penalty area atira elli bol Mujtaz difa kuri Mustafa Musedik kuri fonwali Inshad jassali bola kudus kelani masekemi korani we go scale Naufal Sami hone kas Naufal Naufal carry ga TC ge tin kulun tinivegen mase kuri dem bol hoda Nizam kuri fonwali bola masekem korani Ibrahim Wahid carry ga Zaad Mihri so Ibrahim Wahid bola aki Ahmad Rilwan na control kolla penalty ratere miwani Swahatun ya Rizwan mi far bola hodi ena kuri fonwali bola elduma kabberu mi Furtama half ke furtama nuwa minute ke kuluma badalairo de team ke faratu mes ma avas kulume feningere nude ama muhim match ka vuma eki gahama de team ke kulun terimis hamaje hilagen vihas wagutuna gan kulumun data mase kurumun data men fenige midani Kudus Kelani ena penalty area tere kure fonwali bola keeper Sujan Pereira libigati termi season ge Dhivehi League Dhivehi Premier League game me keeper ge magam hodi Eagles ke Sujan Pereira Zaad Mustafa Rizwan Nikas Mustafa de mase kuri Inshad bola hodi Inshad kuri fonwali bola Sami anikas Inshad kuri fonwali bola Naufal Shifan Naufal referee kulum madu jassali Sami Musa farwainga dundati temme Inshad fonwali bola ena moonu matiga jawun Gaumi a champion ne miyadu ge match new Mikey gal men fenigen dan
mi faruge season ge fenigenda emme zuan kulunterin gina squad eagles ade evare jumraki tevi saharu ade tc ge squad balaru e team ge evare jumraki 27 saharu ade team ge tariha balalaru tc fudewarka alla team eagles ala balala nuwa diha ga hartoge terega the eagles em furtamawna fenigendi ade furtama division a kulun teri nere difa team eagles ke gotun hama faha kullenje de galolu danduga mashhur kulun teri goalkeeper imran ade Muhammad Hussein oite mi kulun teri naki eagles ke jersey ga hama fenigendi kulun teri Mustafa Musedi kure fono ali bola mi faru barowi Inshad kure fono ali bola Husseini Mahmoud anikane faster bola hodi Azam Naiz Hassan Miharu sige kulun terina badara emme form ga hori kulun teriya ki Naiz tisi kulun teri Ahmed Abdullah penalty area tera elli bola mi faru Imran Rashid Naiz Hassan bola akiga mi faru ene rangala bola control nu kurewuni Rizwan bola hodi Rizwan kure fono ali bola Mustafa Masek mi kurani faru Inshad bola beru kolli Riste Ahmed Abdullah bolu Zad Ahmed Rilwan control kura Masek kure Naiz Hassan it's Naiz and a carry me faru Nawfal bola hodi Sami Riste Rizwan Nawfal carry Farrah Miri it's Nawfal Sami hadde Masek kure bola Rilwan hodi penalty area tere mi faru Nawfal meti foul kofan Rilwan प्रथम हाफ के 13 मिनट में होनी कुलेफा आदि वेस्ट टीम का लांडे वेस्ट कामयाब है नुकुरे गोल आमाज को नुरक्का तेरे हमला वेस्ट दे टीम कुरे वेस्ट टीम का आदि फोन वाले फनु पास ene karen Shifan wara faseka maki bola hodi Nawfal jessali bola faro kudus kelani beru golli ade gaumi final ka balaru presidents ka football bharat ke final ka balaru miyaduge danda wade fatibi kulebala mi hunge adda balaru hama waram made danno enjehini hama ingilin gunaleve ha madodege support round men danno fenige midani Ali Fasir Naiz Hassan udar kan huskon ena mihiri Ibrahim Wahid Ali Fasir kar dekun tere ka natta mo second faaro Husseini Mahmoud mati Fasir faul ko faina penalty area tere one number se kure ade match ke furta mari indu card Mahmoud referee mi dekki ade Ali Fasir ki hama yaginu wes Eagles ke kulun terim waras samaluwane kulun teriye deha sadavana haruge final ga New Radiant ke jersey ka Fasiru Eagles ke huri ha kulun terin na huri ha supporter unota muli Eagles ro wala fani ituro gutu gaina ka kuri goda kiga mi season ga TC ke jersey ga nanne molu kulu me dakkamu ane konu fa kollam beenu wani te Eagles ke goal ga Sujan Pereira hurir e gola Fasira nota miya haruge emme gina landu jaha fa kulun teria season ge emme gina landu jaha difa kulun teria Ali Fasira
ವದ್ದಾಲ್ ದೇಫಣಿ ಎಮ್ಮೆ ಲಂಡೆ ಈ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತುಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಗ ಏನ ಕ್ಯಾಗಂಡ ಕ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬುನ್ ಲಿಬುನ್ ಹಿಲೇಜ ಹುಮೆ ವದ್ದಾಲ್ ನಾಯ್ಸ್ ಫಾಸಿರ್ ಮಿಹಿರಿ ಫಾಸಿರ್ ಕುರೆ ಪಣು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಮಿ ಫಾರ್ ಗೋಲ ಮಾಸ್ರಿ ಮಿದಿ Eagles can fight on Sri Lanka goalkeeper Sujan Pereira. And a Kuria Funo Adibola. Riste now move. Now for Sami. Sami carry him Faro. TC get Dekulun Teriming Bola. Oh, the Hennames. Ahmad Rilwan Moti. Pau Kofa. Samiha. Rizwan. Penalty at the wrist and Nagadini for Inchad. Ball of the far Kuri then for Azam just saw the ball. Ahmad Rilwan Bolu. Eagles Kuntir in Milibuni Imran Nasheed. Mahmoud. Kuri Funo the ball. Wrist and off Bolu. Kudos Kelani the far Kuri ball. At this Eagles Kunteri. Wriste. Far Ahmad Rilwan ball of the far Kuri. Nizam carrying Mifar Mushtaz bola hodi. Match के रेफरी की Zaim Ali. Eagles के चहूं Rizwan कुरे फुनवाल पर पेनल्टी रहते हैं मिफारो ते रिश्ते नाउ मूव बोले मसे कुरी कीपर इमरान बोले लिवी गति रंगाल फुर्सत है देम में लिवी के मिदिए इमरान अशीद नाइज हसन this nice and carry a Sami Mihiri for Sami carry Natala Masekurang Terega nice Vettud Mahmoud Kure Funwali board Bear maybe TC Gelumaka nice Hassan Isama de Masekuri Hussein Mahmoud Kure Funwali ball TC couldn't tell me for Imran Nasheed ball a bear Khali Rizwan Stena move Sami bola ki Kure Midani Fudera Husko Sami Miri Ade Sami Riste මෙතරක ඉම්රාන් මිහිරි විෆාරෝ එනක ෆහතුන් ඇස් නයිස් හසන් බෝල හොදි අලි ෆාසිර් ශිෆාන් මිහිරි ෆාසිර් කාරි ෆාර ශිෆාන් බෝල හොදි දෙසුවන් කුළුන්තරි ශිෆාන් के ෆාරාතුන් වර මොල් කුළු මේ මිසීසන් ගහම ෆෙනිගෙ මිදනි ते පාකුලන් ජේ ඊගල්ස් के එම්මෙ මුහිමු ඩිෆෙන්ඩර් නෝමාන් අනියාවෙකින් මුල් සීසන් එක්ක कुलमा दुरुगा हुन्नन जहुनी एगे फाउन शिफान ईगल्स के डिफेंस लाइन का मोल कुल में दक्कं मन्नी नोमान कुल मुंदा मगामा जाद मिहार कुल मुंदनी शिफान खाना फलिंग कुरिया कुल मुंदनी निजाम खारी फारस ईगल्स कुल तेरी मुस्तफा फारो अमद अब्लो बोला बेर खोली Mustafa Musedik and Academy for some double ball of air code. Rizwan
Kariga Nizam Mihiri. Nizaman bola tackle koffa. Eagles ke elluma kabberu kolli. 20 minute for the half ka kule for Murni. Adi se vestima kallande kaamyaab ennu kure midani Presidents Cup football on baratuge final match. Imran Rizwan Naufal Faro Inshad bola beru kolli. Naufal Mustaz penalty ratene nagadin bola mi Faro team ge evves kuluntireka dibewara pura ma baram medi Kudus Kelani Ali Fasir Sami mi Faro Fasir karam bola hodi Shifan pure funo ali bola mi fahatun TC ge keeper mi hodi Rizwan this Rizwan Sami Kari Farramir this Sami Naufal Mifaharu Kudus Kelani and carrying ball on the Betoma Sekuri Eagles Kulunteri Mustafa Musedik Ahmad Rilwan bola hodi Imran Nasheed Sami Huskong and Mihiri Faro Nagadin bola Farrah Gaga Jifa Midi Sami bola Bear Koli Farrah Farwang and the Mundati TC Ahmad Farrah Riste carry mi far Inshad bola hodi riste mati foul ko fa Inshad Kudus Kelani kurie funo ali bola Nizam aseke mi kurani Sujan Pereira ani kume fa far bola hodi Sujan kurie funo ali bola Mustafa Musedik riste now more de mi varis riste mati foul ko fa Inshad Ahmad Abdullah kurie funo ali Zad Imran Nasheed atumi far bola beru mi Ibrahim bolum mi faro Nizam de mase kuri Mujtaz Nice Hassan Zad bola hodi nice carry mi faro nice mati foul kofa Sujan kurie funo ali bola Naufal Kari Farrah bolun jesi mi faro Sami kurie funo ali bola mi faro gola amas do mi die ade fa ko lambenu Sami diha sadavana haru Presidents Cup football on barat ge final Eagles jaga hodiru te Mazia de kola kon semi final match ga Sami ena
දෙම්මේ එන බෝල ලිබුණු හිසාබු ගෝල් එක කාමයාබ් කුරි Kudus Kelani Kure Funuadi bola di Fasir Masi Kemikuren in Kariga Shifan Mir First Shifan bola Bear Kulli Bram Wahid Ade Go Kurmatin Jehumaka bola Bear me Ade TC ki Muli season of Balaru Hama Gina Meshtoga Molu Kulume Dakafa team. The Eagles are the TC. The Muli season of Balaru. Urihame Chiggavis. Rangal Kulume Dakafani. Enemies. Medugamich Balaru. TC ge Faratung M Mega Shigan Vakulme Nufene than no Jane. For Rizwan now for the danger Sadi Boles Barui. Ibrahim Fasir Carry the Kuntere Natali in a miss. Hussein Mahmoud Fasir Faga just saw bola Berukul Eagles ke go Kuramatin Jahun Kure Funadani Keeper Sujan Naufal. That's Naufal. Patu Sami Umiri. Rizwan. Penalty ratere mi faru nagadim bola. Azam difa kuri. Deva Kudus Kelani. Imran Nasheed Jassali bola libe sabga team ge kulun teriyenne. The furtama half of Balaru ek kulun teriye genang hama faha kuranya. Eagles ke Rizwan ge kulun faha kolenje. Aking hasa ko metterega bola ta win koffa. Attack the create kureveto gina pass the forward una jahata fenige midani Naufalla Mustafa Sedika dege turun riste no mofa gina hurastake penalty area teria Rizwan nagadi Mahmoud kure funo alibo Azam Adis Azam Ifa riste no mof metifa okofa Ibrahim Ali Fasir and carry Shifan Mihiri Farra penalty rather 3-3 nagade mase kuri Shifan Vifaras bola difa kuri Vara nagala Shifan medugamechuga defense kuram mindani TC kulun theri Ahmad Rilwan kure funu ali bola mifar kulun theri gaga jehiva corner kab mi berui ade mechuga TC alli be fortama corner mechuga timwana corner Nice Hassan corner nagadini and nagadin corner before riste no move bodu difa kuri Mustafa Ahmad Rilwan nice Hassan ade mase kuri bola mifar Mujtaz wage javanas nice adis nice bola aki kuri midani penalty area tere Imran Nasheed carry mas natta nice mifar wanna mase kuri fahatung as Mujtaz bola beru kol di corner ka Mifaru TC corner nice nagadin corner Mifaru pa post kore Ibrahim Wahid Hasan kuriya phone ali ade Mahmoud bodum bola beru kolli puderakan huskodde me Ibrahim huri ena phone ali bola
Goal Amas Pandey ade Husseini Mahmoud Boluga Jaifa Bero Midie Ali Fasir Nagadin corner for Sujan Panchkuri Rizwan Bolu Mustafa Ahmed Sedik Naufal Mihuswani Adis Mustafa carry the Dekulun Terin carry Natali and some of the Rilwan Bolo Azam Rilwan at Danger Salibola at the Rilwan at Danger Salibola Rizwan at Libun Rizwan Mifar on Alpha the Dimpas Mabud of his Barwi Nice Sami Naufal carrying TC Kulun Teriam Rilwan and just Sali Bola Zad Hodaf Kurefonwali Risten Omo second Mikurani Kudu Skelani First Bola Bear Kolli Eagles Kehlum Mujtaz Nizam Bola Hodi carry the Kulun Teria Nata Nizam Mifaro Natum Bola Beru Elumaka Azam Ahmed Ablo Kuria Fonwadi Bola Mahmoud Bolo Rizwan Ahmed Ablo Meter Imran Nasheed Bala Mustafa Ahmed Sedik Rizwan Mustafa Ahmed Sedik and carry Azam Mihri Adis Mustafa Ifaharo now the Deming and just Salibola in shot package have a corner Kami Beru for the half get first one a corner Eagles get team one a corner Rizwan the Naufal corner on the guy than Ifar Naufal Nagadin corner penalty rather keeper Imran Panchkuri Imran Rashid Kuria Fono Ali Bolama about a Vismati Midi Bola Berum get Kuring Naufal Bola Libetoma say Kuri Nizam Kuria Fono Ali Bola Fasir Libe Varenui Mahmoud Nizam Zad Waraham Jilan for Bola Hodi Nice Hassan Nizam Adis Nizam carrying a Mustaz Maseko for Bola Hodi Sami Ade TC Jehomekama referee minimi the Mesami Bola Ki Kuria just Sal Mikey the Mustaz Nizam carrying Bola Hodong with Tereg Mustaz for Kurikama referee enemy TC Geja Hung Ali Fasir Kuria Fono Alani Ali Fasir Azam Tiri Nagadin Bola Farzad Hodi Mujtaz Mifaharo Azam carry Natad Makiga Azam Mati Mujtaz a foul cover the goalkeeper Sujan Bola Kuria Fono Alani Parra Imran Reste Ahmed Ablo Mifar Bola Hodi
Inshad. Kuria funo adi ball en Fatum Zad. Mushtaz. Nizam. Ibrahim Wahid Devega Mase Kuri. Fatum keeper. Sujan bola hodi. Keeper Sujan Kuria funo adi ball. Sami. Kudus Kelani. Ali Fasir. Ibrahim Wahid. Kuria funo adi ball. Ma boda ves baram nidi. Pertama vega tiris hamet me mani kulefa. Adi avis team kallan dekka me abennu kurebe. Gola amas koves. Te bar uno rakka tere hamala adi the team kureves team ka ufed defend. Riste. Rizwan. Naufal Mifaro. Ahmad Ablo bola beru koldi. Mushtaz. And a category Ahmad Ablo Mifar Mushtaz Faga just saw bola beru koldi. Inshad. Imran Nasheed Bull. Nizam. Ibrahim Wahid. Faharo Imran Nasheed Muti Faukov. This year live for Jehun Kudus Kelani Kuria Funualan. Nizam. Nikas Kudus Kelani. Kelani for Kuria Funuadi Bola Ali Fasir Masekem Kore. Fasir and Karika Shifan Mihiri. Before Shifan Base Kamaki Ball Hodi. The match ke Kuring Eagles ke coach Husan Abdogani Fakofani. Me Mechuga TC ge emme nurakka ter kulunteriyaki mota iti matafat genu aden kulunteriyaki ali fasire ena hifettijje am mechuge control e team limge fursat bode almenna emanzar wara boda feninge bode shifan wara rangala meduge mechuga fasir karikulum deni rizwan karimi fars kudus kelani bola beru kolli Mushtaz, Rizwan, Adis Rizwan, and a carriga, TC ge, de Kulunteri. Sami had Deving and just Sadi Bola, Kutango, Baru in far. Ahmad Rilwan, Ibrahim Wahid Bolaki Kuriam Midan, the Ibrahim, and a carry Imran, Nasheed Mihiri. Nice Hassan, Ibrahim. Nizam. Saad Mifar bola hodi. Mustafa. Nizam faga Jehifa Elduma Kabir me. Riste. Azam Kuri Fono Ali Farbo. Mahmoud. Ahmad Rilwan. Carry Mustafa Mifar bola hodi. Kudus Kelani just saw the ball. Ahmad Rilwan. Kudus. Shifan Mifar's passer to carry bola hodi. At the Shifan bola aki.
Naufal. Penalty area thre nagadim bola Mifar Kudus Kelani difa kuri Ahmad Rilwan. Ibrahim Wahid. Nakariga Mustafa Ahmad Sedik masek kemi kuran. Nizam. Mustaz Mifar bola beru kolde. Nice Mifar atum bola control kuri. Zad kuri funwali bola. Iste na umov bolu. Naufal Sami. Anekas Naufal. Sami. Naufal Mifar tiritini Rizwan na Mifar bola control nu kurani. Muling husko Rizwan uri demme. Addemen offside besnu. Devara Raul Furusate hus Furusate. Eagles libige midie mechuka. De Naufal Sami de kulunteringge combination akiga. Ade muling husko uri kulunteriya. Rizwan na jassali bola yana fadarum midie. Keeper Imran kure funwadi. Rizwan. Riste. Mustafa. Sami. Nikai Farra Miri. Farra kari natta mase kuri Mifaro. TC kulunteri Ahmad Rilwan bola ki kuri midani. Nice Hassan carry. Mifar Shifan bola beru kolde. Mahmoud kure funwali bola. Iste na umov masek kemi kurani. Kudus Kelani jassali bola riste faga jehifa elluma kammi beru. Mifaro Ahmad Rilwan moti foul kofa. Mahmoud penalty area tere kure funwali bola. Kudus bolun difa kuri. Zad. Rizwan. Carry over for Ahmad Ablo. Azama. Mujtaz. Sami masek kuri. Naufal deveto. Nice Hassan carry. Shifan masek kemi kurani. Nice. Shifan Mifarus bola hodi. Name sayna bola ki kuriyad devego tennu enantum bola beru efimoti. Pahakolam benum Presidents Cup football baratige final legge fori meduge mechuga tankole hama dare danno jehni kuluma badairu salmen e fori kuda ko fenige midani istena mo far naufal de mase kuriem faatu kuri kuluntira inshad bola beru kolli te mechuge salis first 1 minute ge kulum yahan kuriem midani Naufal Shifan Sami carrying Kudus bola hodi Ahmad Rilwan Mahmoud Mifar Sami hadde mase kuri de 5.5 minute ge kulun hamavegen ituru gutge m minute me har kule ummidani Zad bolun kuri funwali bola Farra Zad Kuri funwali bola Kelani Imran Nasheed Mustafa Ahmad Sedik
Mujtaz. Faharo. Rizwan atum bola berui. Ahmad Ablo. Fasirat de mase kuri Mujtaz faga jifan ka sailu maka bermi. Ahmad Ablo. Li Fasiru bolun jassali bola keeper Sujan na milibuni ade Sujan libige bola akiga mechke furtama half nimige midie the FS team ka lande kamyab nu kurevi presidents ka football bharat ke final ka club Eagles adi TC Sports Club wada konam da mechke furtama half nimige midie the furtama half ke kulum balaru manu rakka ter hamalat ke de team kur FS team gola amaz ko fonu ala penwe nesfa kolenje Eagles mechuga rangalu fursat ke tanawas kuri the presidents का फुटबॉल भारत के सेमी फाइनल का कामयाब होता फाइनल का ई the presidents का फुटबॉल भारत के फाइनल मैच के देवन हाफ बलम दा हुरी हाबन तेनो फारूक को कहदे de fortam half ke kulun nemine suma kon de team ever fun naufal samih de mase kuri par kudus ke lani bola fonu ali fasit de on half and finger de team kure west team ko badle feni gen nu de mi far shifan faga je fa bola ber mid tc ke farra nice that is nice mi far Imran Rashid bola kuri fonu adi nice Hassan bola ki kure midan ikari Zad mi far nice das sali bola Zad atu ga je huni ade TC ga di pasur de me fudera musko nguri nice pasur de me das sali bola Zad atu ga je huni Ali Fasir teri Azza bola control golla kure fonu ali Shifan kaga je bola block igen de farra kure fonu ali bola Ali Fasir mase kemi kurani in kariga Zad mihiri mi faro Fasir bola control kure ve goten nui te me Fasir bola mase kure ren offside penalty la tereng offside je hu Eagles ali femati Naufal Sami Naufal de mase kuri far farra bola ber kolli Eagles ke Shifan Naufal de making elli ball TC kulun tering Ali Fasir kure fonu ali bola mase kem kuran nizam men elli bever bore abada bis bar bola midi Sujan Pereira bola hod Riste Rizwan Mustafa is Mustafa Musadik kene kar Ahmad Ablo aur fasek mak bola hoda Nizam de mase kuri
Eagles kulun terin Rizwan. Sami. Mifaharo. TC ಗೆಲ್ಲುಮಕ ಬೋಳ ಬೇರು ಫಿಮಿತ್. Mujtaz Sali bola Naiz Hassan. Nizam. Adis Nizam. Saad kari natta Nizam kuri funu adi bola Mifaharo. Bola eka baarenne. The President's Cup football Bharat ge final the team Daturu Guri Gota Balar group ek ge one team Gotu Club Eagles semi final Daturu Kuri Eagles wani group stage gatina sumakun New Radiant Balikoffa adege iturun TC ge matchaves Eagles wani Kuri hodafa the TC semi Daturu Kuri group ek ge devana team ge Gotu gai e New Radiant ge matcha hatare sumakun hodi mola ekiga Mujtaz bolun jassali bola Naiz Hassan na milibuni ne carry guri zad carry natta da Naiz masay kuri this Naiz for penalty rater wade tiri naga adim bola zad hodi Rizwan kuri fonu adi bola Inshad bolun kuri fonu adi Nizam Imran Rashid carry natta da this Nizam Ahmad Abdullah fudera kan usko mihiri penalty rater naga adini for Shifan bolun jassali bol berum ge kuri ali fasir bol me hodani Farra now fall me far bola hodi Farra carry Ibrahim carried there. They couldn't think ever reach an atta Ibrahim. Kureponu adi bola mi paharu. Gola Maznu emidi. Terangalo hamalai. So an couldn't think Ibrahim Wahid Hassan ke faratum feeling emidi. The semi-final ga TC Nikuti. Me fauga champion Mazia dekola. De sumaku Mazia ge match kuri hodan TC final ge jaga yagin kuri Club Eagles semi gani kuti United victory adekola de tine deku MH Eagles kamyab kuri Nice Ahmad Rilwan Adi Ahmad Rilwan for Fasir Danger Sali for Mahmoud penalty rater ball hod Shifan Samihu Shifan kure funu adi bola riste carry kure from for kudu skedani beru kolli Alpha Riste and carrying Ahmad Rilwan bola hodi Ibrahim Wahid bola aqui Adis Ibrahim Mifaharo Mahmoud Ibrahim pega jassa bola beru kolli ko kurmatin jahumaka Keeper Sujan infatum kure funu adi bola Beram idi Shifan kudu skelani kure funu adi Eagles skelu maka beru mevi
ಈಗ ಸ್ಕೆಲ್ಲುನ್ ಶಿಫಾನ್ ಇಲ್ಲನ್ farrah mi faharo bola control kuram terege na atuge jehuni te teasing there and a half fudera ka fast ko fara an kulum datam finingu medeni bola dive kom fara ko sama yes avahan eti ka bola badaw kure to man se kurum datam finingu meden Eagles ke jehun nawfal kure funo adani nawfal kure funo adi bola ahmad ridwan bolun difa kuri counter attack gali fasir bola ki kure midani nizam se bohuri arimatiga fasir mi par fahatun as shipan bola oda mase kuronu teremeti foul kofa ade rindu card referee nawfal mi dekki Club Eagles ke Ahmad Nawfal Rangalo hisabako TC ajehum elli femoti Ali fasir bol kure fono alango smiri me hisabun libe jehun tawga miha rajya ga tibi kulun terena balaram faakol deve kulun teri Ali fasiraki me season ge sile jehun tawg gol kam ko fakulun teri adi ham faakol lambenu Sujan Pereira balahatta munda gola fasiru kamap kuri hame kan landaki sile jehun gun kam kuri lande mi far fasir fono ali bola faranga tiru menti kulun teri gaga jehun Keeper Sujan kure fono ali bol Farra Ibrahim bolu gaji fam far elluma ka berbi nice Nizam de mase kure bol Mujtaz Shifan Kari Dazam kari natta de Shifan Riste now move mi faharo te riste moti Ahmad Ridwan na foul kofa nice carry Sami hu bola hodi ablo Sami Musa Mustafa afal demege mase kuri bola Azza Mujtaz bolun jassali Ahmad Ablo Imran Rashid Nawfal Sami hadde mase kuri bola kudus kelani kuri fono ali Nizam ne kare Mujtaz Miri this Nizam Fahatam mikuluni kudus kelani Azzam Inshad kure fono ali bola Nizam carry mi faharo Imran Rashid bola hoda mase kure natu gaji fa bola mi die TCL jehun leif mati Eagles ke half ke meda ka hisab इसी के जहूं अहमद अबलो कुरे फोनो आले पेनल्टी रेसर नगा दिन बोल मी फारू कीपर सुजन निको में पंच कुरे Ali Fasil it is Fasil Ahmad Ridwan कुरे फोनो आली बोल मी फारू Mahmoud Faga jehi fa mi diye gol ge khana amaz ko diye कीपर सुजन बोल होदी Sujan Pereira kurie fono ali bol Ristena omo bolun jassa ali be sab team ge kulun tere netisi kulun terin kudus kelani ena mase kuri fasir addevetu
badale mi gennani nawfal faabani ahmad nawfal ge badalga kulen minuguti hasan raif ahmad ade badal kulun tere gotuga kulen nukume mige kurin eagles ge jersey ga mimmuli mi season ge sama tafatu dakka di fa kulun tere raif ki ena furtama division ga finigen da furtama haru ena mes mol kulume dakka afani adu city anis pe va kulun tere Rizwan Mustafa Ahmed Ablo mi far bola hod Eagles game Fatun Zad Kure fono ali bola nice Hassan Fage jifa midi Mujtaz Kure fono ali Rizwan Adis Rizwan mi faro Azam bola hod The nice Hassan Farwa Medini TCK eme muhim ek kulun tiriya nice Hassan media season ges mi season ges TCK jersey ga eme mol kulu me dakka mangana ek kulun tiriya TCK keeper Imran Kure fono ball faster bolun jassale fatung Eagles ke keeper medibun Sujan Kure fono ball riste no move carrying for Skudus bolod Shifan Raif bola beru andu koldi Shifan Raif carrying for Farrah bola beru koldi Raif Shifan penalty rate run gadin bola me far keeper Imran nikuti iste no move bolun je to mase kuri Imran Rashid Mustafa Musadik fono ali bola huras dani matin beram midi ade Shifan gadin huras keeper Imran nikume fa bola punch koldi de ero risteves bola mase kuri Imran atun jassali bola Imran Rashid Mustafa Musadikan ena F4 fono ali bola gola amaznu edi Fuderka avas attack demme fenige midi TCK keeper Imran bola kure fono alani ena fono ali bola tiri defender in charge Ali Fasir nice Hassan anika Fasira mipaharu Mahmoud bola corner ka beru mikolli ade go kurama tin jehum ekkama referee minimmi The Eagles ke coach Ihsan Abdul Ghani warabboda faakramidani Ali Fasir ma kuruma enelli be bola tammadu kuruma de furtama half ka ekan Eagles wara rangala kuritam fenigendi yake hama TC ge attack ta hama puderaka bodang hama hutta ಲಾಭೈತಂ ಫೆನಿಗೆಂದಿ ಏನು ತೈಟೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಕುರುಮ ಉಂದಗೂತ ಕುರಿಮತು ಉಂದಿ ತಂ ಫೆನಿಗೆಂದಿ ನಮಸ್ ದೇವಣ ಹಾಫ್ಗ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸಿರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆ ಬೋಳ ತಗ್ಗಿನೋ ಮಾಯಕೀಗ ನುರಕ್ಕಾತಿರೆ ಎಟೇಕ್ ತಗೆ ಅಮ್ಮ ಟಿಸಿ ಕುರುಂ ತೆರಿ ತನವಸ್ ಕುರಮು ದಾತಂ ಫೆನಿಗೆಂದನಿ ಕುಡುಸ್ಕೆಲಾನಿ ಕುರಿ ಫುಣು ಅಲ್ಲಿ ಬೋಳ ಮುಷ್ತಾಜ್ ಬಲುನ್ ಜಸ್ಸಾಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಸಿರ್ ತಿರಿತಿರಿ ನಗಾದಿಂ ಬೋಳ ಮಿಫಾರ್ ಮಹಮೂದ್ ಎಲ್ಲಮ ಕಬ್ಬೇರು ಕೊಲ್ಲಿ ಫಾರೋ ಈಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಪೆನಲ್ಟಿ ರಾತ್ರಿ ಮುಜ್ತಾಜ್ ಕುರಿ ಫೋನ್ ವಾಲಿ ಬೋಳ ಅವತರಿ ವಾನ್ ಅತು ಗಜೆ ಹುನ್
Eagles så hundi ifmati. Riste bolun jassali bola inshad. Raif. Ei carry Kelani mihiri. Imran Nasheed. Rizwan. Kurefunu ali bola mi faru goal amasru emidi. TCගේ keeper Mohammad Imran. Imran Nasheed bolu. Teme bola Kurefunu alun uterega. Ahmad Rilwan de Imran Nasheed dekulun terinani avije dekulun terin bolu gain alala. Nanu matika vitibi. The TC in Badal Emmigennani. The Fabani. Jersey number Nawar Ahmad Nizam Menaga Badaluga Kulaminukunani Shamvil Gasim. The Furtama Division ga Club Valencia New Radiant Sports Club. The Mitim Takakiga. Boditi Kamya bitaking Hoda Fakuluntere. The Muli season of Bala was TC game and Muhimukuluntere Gotuga Shamvil Fakurevigandan. The Enage Tajiba Gebenu Varaboda. A team Kulumunda Mistoga Fakuring a bit. Mahmoud Kurefunu ali bola. Riste bolun just saat masa Kuri. Qasim Shamil Qasim Sami bola में होदी Mufaharo Shamil Qasim moti Sami carry foul kofu te Shamil Qasim semi final match ga nukule ani age serve ena team listu ga imana afennu liste Rizwan carry Azam bola में होदी par Rizwan moti foul kofu Nice Hassan. This nice. Penalty at the Naga de Mase Kurimi for Imran Faga Jahiva. Corner ka bear maybe. TC corner nice Nagadini. Nice Nagadin corner Vifaro. Ahmad Abla Bolum for Wali. Skoda Amazo Agotendui. Rizwan Raif and Masekuri riste adde Azam bola ki kure midani par passe adde Masekuri bola Shifan hodi par Zad carrying bola hodam uterega Azam moti foul kofa Zad bola kure funwaden Mustafa Musadik Nekara Hamul Ablo Mihiri. Raif
Mustafa poder huska mirit nagadim bola mi faro kelani difa kuri name sena de me bola libing in offside. Mujtaz kai Shamil Gasim bola hodi de Shamil bola aqui kuria midani mi far Imran Rashid notifa o gofa Ali Faser mi faro TC ge chahun kuria fono alani Faser mi faro nagadim bola iste no move bolun jassali Imran Rashid de ona fara bola difa kuri kuria fono ali bola Raif de Eagles ke gina kulun terin take ete go barani ade first kulun terin ade tin defenderu Mustafa Masadi kuria fono ali bola ma bada vismati midie ade Sami Rizwan Riste hatar kulun terin huskon huri Varangalu purusate Eagles Varangalu counter attack fenige midie namaste emme ekashigam vagotuga demes beno nukure vidie tam fenige midie de meduga mechuga Mustafa Masadi ge kulun de tangole fandu ko fenige midani mesta kala balay keeper Imran kuria fono ali bola Azam Farrah jassali bola Ahmad Ablo Eagles geldun Shifan Raif Farrah bola beer kolli Shifan Fare natum bola beer mi Farrah Ali Faser kuria fono ali bola libe saab ki team ge kulun terenne keeper Sujan fahatam bola me hodi Zad ene kuria fono ali bola Mustafa Maseke mi kuren Mustafa kari Ahmad Ablo ene bola beer kolli Mustafa Musadik Rizwan carry Azam Mehri Mujtaz Rizwan Adis Rizwan bola ki kuria midani Raif Adis Raif and carry ga Ahmad Rizwan Mehri Raif atong Ahmad Rizwan far bola hodi Nikolon Raif de ona fahara bola hodon mutere mati foul kofa Ahmad Ablo jehun kuria fono ali bola Imran Rashid Mujtaz bola beer kolli Ali Faser carrying Zad mi far bola beer kolli Nice Hassan this nice Mujtaz package for corner ka bola beer of moti
Nice Hassan Nagad in corner. Riste bodu gajai famo Rilwan Kuria Fornuali. Go Lamas Remedy. Keeper Sujan Kuria Fornuali ball. For Ahmed Abdullah Meti foul ko for Rizwan. The match ke haddi ha first tournament ke kulum yahar Kuria midani bagi. Fanara meti Furi ham bagutu kana thi janere. Rizwan Kuria Fornuali ball Ahmed Abdullah. Ahmed Rizwan ball aki Kuria midani Imran Rashid and Fahad Kuria fa ball hodi. Mujtaz then wadi ham minute natija nunere vich kam gawana ba itru agut kulen ta itru agut ke de half kulefa de half not 30 minute natija nunere vich nama then natija nering penalty chahan Raif Rizwan Ahmed Abdullah Rizwan carrying ball hodi Fahar Rizwan moti Ahmed Abdullah foul kofa Ahmed Abdullah Kuria Fornuali ball Zad bolu. Este now move just sali bola Inshad Fatum keeper amidini. Keeper Imran Kuria Fornuali ball. Mujtaz bolu gajai faidlu makaber me. Ade furtama hafa hilafa mihafga Eagles avure rangala kulum midani TC. Nice Hassan. Mujtaz can war reach and attali. Yes. Eagles ke captain dem bola hodi. Rizwan bola berum ke kurim bola control kure tuma se kuri. TC ke luma ka bola beru moti. Bram Wahid Hassan. Imran carry nattala. Faro nagadim bola. Ade. Go kumatin chehuma ka beru me. Keeper Sujan Kuria Fornuali ball. Abi far Raif moti foul kofa. Ahmed Rilwan Farwa Medin. Raif bola hodum tereka. Ahmed Rilwan Aniyavi. Kudus Kelani bola Kuria Fornuali. Zad bolu. Sami Fahad Gorefa Shamil Gasim bola hoda moti Azam Farra Fada shunde bola beru moti Eagles ke luma ka bola beru
Imran kure funal bola Raif carry kure from Mifarus kudus Kelani moti foul kofa Eagles ke jahum Husseini Mahmood kure funwalani Mahmood penalty rather nagadim bola Risteno move bolun jassa denums gola Mazrumidi මේ කුරින් මාසියාගේ ගෝල් බල හට්ටා දිෆා කීපර් ඉම්රාන් කුරේ ෆොනවාලි බෝල් කිසිගේ ශම්විල් ගාසිම් අලි ෆාස කැරික මහමුද් මීරි මිෆාර මහමුද් බෝල් බේරු කොල්ලි ටිසිගේ ලුම් ෆාරා Ali Fasid Imran Rashid Hussein Mahmood Kure Funwali Inshad Jassali bola Rizwan nam midibeni Rizwan carry ga Ahmad Ablo Miri Rizwan Kure Funwali bola Risteno move control kollaf en carry Inshad Miri Mustafa Ahmed Sedik penalty ratera nagadin bola Kudus Kelani bolun difa kuri Farra Ahmad Rilwan Nice Hassan Shamil Qasim Farzad bola hoda for Mujtaz Imran Rashid te Ahmad Zad Farwa Medeni Mujtaz bola beru kolli ಲೆಮೆಚ್ ಗೆ ಅಡ್ಡಿ 17 ಮಿನಿಟ್ ಗೆ ಕುಳುಂ ಕುರಿಯಂ ಮಿದನಿ ಅದೇ ಮಿದೆ ಟೀಮ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಾತುಗ ತಾರಿಹ ಬಲಾದಾಯರು ದೇಹ ಸಾದವಣಹಾರು ಈಗಲ್ಸ್ ಮಿಂಬಾರಾತುಗೆ Final ga waada kure faru new radiant waada ko e team baldi gendiye ode TC ya presidents ka football barat ge final aade wonu mi furtam faru media haru e team ala presidents ka football barat ga waada ko fani far semi final ga mazia de kolani ko penalty je hagen e team baldi fawani bifa haru mazia ga match semi ga kuri hoda hagen TC final taturu kuri Keeper Sujan Kure funwali bola Kudus Kelani mfahatu Kelani kure funwali bola Fasir masek mi kurani ene carry Shifan This Fasir Shamvil miri budera ka musko Fasir te Eagles ge tin kulun terim wegen mi faru Fasir atum bola hodi Raif bola ki kuriyad daunge tereng mi far Fasir moti foul kofa ade Fasir referee ge du card mi dekki umurung ashara haruge Raif muli season abalaru Bada kulun tere gotuga komme mechek gas nikume tafa dakka fa kulun tere semi final ga United victory atung Eagles Molvi landu kam kurunga sama Raif ge hissa ekam fa kolla Mustafa Ahmed Sedika balafa muling husko pass din kulun tere ki Raif
Rizwan corner nagadin. And nagadin corner far post. Riste now move bodun jassali Kudus Kelani. This Kudus Kelani. Kurefun wali bola ali fasir mase kemi korani. Mahmoud bodun jassali. Shamil Gasim adi Sami. With Shamil. Ahmad Rilwan na den jassali bolen far Rilwan faga jehi fa go kumatin jehuma kabber mili. Riste jassali bola mase kemi korani Raif and carry Farra miri. Bola berum ge kurin Raif bola control kura mase kuri. The first minute में थी फुरिया वगुत के कुलुंग हमावा. नुआ दी हम minute के कुलुंग हमावा. Farra. Azam and carry Shifan. Then Farra Imran Rashid kuri funu ali bola Mustafa. As Mustafa. Me Farra Azam fata fava bola hodi. Azam kuri funu ali bola li behsab ke team ge ebbes kulun teriyenne em fahatun keeper Sujan bola me hodi. Keeper Sujan kuri funu ali bola. Farra. Imran Rashid bolu. Me Farra. TC ke eluma ka bola berui. Shabil Gasim. Farra. And carrying Raif Mifaros bola beru kolli. Shifan. Raif. Farra. Shabil Gasim. Ali Fasir bola ki kuriya midani. This Fasir. Mifaru and a Fahat Guri Fazad bola hodi. Mahmoud. Shifan. Kurefunu wali bola. Riste. Rizwan. Raif. Anikas Rizwan. Arimatik Mustafa Mihiri. Mustafa. And a vettoni Mifaru. Adis Mustafa bola ki Mifaru. Ahmad Ablo Mustafa foul kuri. The penalty area. Tere one nang te Mustafa mase kuri. Kudega Rangalo hisab kunje humeli femoti Eagles. The Rizwan Nadi Mustafa Ahmad Sedik. Kadako Wahaka Dakka Mafo Mustafa Ahmad Sedik. Mijahum Kuria Funwadan. The final a team Gengos Din Kulunteria. Mustafa Ahmad Sedik. And a Kuria Funwadi bola. Farang a Turian Kulunter Gaga Jehuni. They are Fara. Inshad bola di Fao Kuri. Imran Rashid. Rizwan. Mifaharo. Azam bola beru kolli. Mujtaz. Raif kar Ahmad Ablo. Mujtaz kure funu wali bola. Nice Hassan. Raif. This Raif. Rizwan ade mase kuri. Azam carrying. Raif bola hodi henna mesena. Foul ko fimoti. Ahmad Ablo bola kure funu wali. Ablo kure funu wali bola. Ibrahim Wahid alli bewarennu Mahmoud bola beru kolli. Adi de team abis adi de badal leben mechuga. Ibrahim Wahid atum mifar bola beru. Eagles gedlu Mujtaz. Azam boluga jehifa bola beru midi.
Mujtaz. Risteno move. Ahmed Ablo mi faru. Mustafa Ahmed Sedi carry gura feina koppali. Eagles ke jahun Rizwan Kuriya Funwadan. Zad Kuriya Funwadi bol Azam bolun difa Kuri. Ali Fasir Karura Shifan Mifar bolu. Inshad Shamil Gasim bola ki Kuriya Midani. Adis Shamil Ali Fasira. Fasir. Adis Fasir Mifar Nagadim bola Kura Swege Midi Ade. Ibrahim Wahid Hassan penalty area tere guri ena sene libe ware nui. Eagles ke Mujtaz ade 90 minute ke kulung hama vej. Riste. Adis Riste. Raif carry ka Kelani mihiri. Rizwan. Moling Muska mihiri. Iste now move. Mustafa Muhammad Sedi kari mati ka mihiri. Mustafa. Adis Mustafa. Sami. Kuriya Funwadi bola mi far gola amaz nu midi. Ate ora baro hamalai. Sifar gola amaz nu diye. Kokur mating bola Kuriya Funwadi ni keeper Imran. Imran Kuriya Funwadi ball. Shamil Gasim. Adis Shamil. Imran Rashid ball ali betama sekuri Shifan Mifar ball beer kolli. Ade muli matchup balaru emme rangala kulumunda 8 defender ki Shifan. Eagles ke defense line ga molu kulumen ena me zakkak. Farah. Ibrahim. As Ibrahim Wahid Hassan. Mifaharo. Mustafa bola Bermuge Kurim bola libetama se Kuri. Ellumaka bola Beref mod. TC Gellum Farah. Ahmad Ridwan. Farah. Ade Farah control Kuri bola akiga match ke. 90 minute ke kulung hamavege midi. Ade एवस टीम का लंडे कामयाब नुकुरे प्रेसिडेंट्स का फुटबॉल मुबारक का क्लब ईगल्स अदि टीसी वादा करम द फाइनल मैच द 90 मिनट के खुलुंग हमेगे मिदिए सुमे सुमकुंदे टीम बरुवेगे दे कुरियंगोन्नानी इतुरु आगुतुगे दे हाफ अदे 15 मिनट गे दे हाफ अदे इतुरु आगुतुगा नतीजा नुनेरे विज्जनम पेनल्टी जहागे फाइनल मैच गे नतीजा नेरेनी अदे मियाहारुगे प्रेसिडेंट्स कप गे चैंपियन कंडेयलिಗೆಂದಾಣಿ नशीद अदि अज़्ज़ाम दे कुरिम फाह कुरिगोता दे टीम अवेसमा दे बदलें अदि बाकी बे अणिकोळुं TC ಗೆ ಬೆಂಚ್ ಬದಲಾಯಿರು ತಜ್ಜಿಬಾಕಾರ್ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂಗೆ ಬತಿವಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾಫಿಯು ಎ ಬಹುರಿ te ಮಿದಿಯ ಸೀಸನ್ ಆಮಿ ಸೀಸನ್ ಗ TC ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಗ ಮೊಳಕುಳು ಮೆದ್ದೆಕಿ ಕುಳುನ್ ತೆರಿ ಅದೇಗೆ ಇತುರುಂ ತಜ್ಜಿಬಾಕಾರ್ ಕುಳುನ್ ತೆರಿ ಆ ಶಫಾಜ್ ಎ ಬಹುರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಯಾಮಿ ನೆಬೆ ಅದೇಗೆ ಇತುರುಂ ಉಮ್ಮೀದಿ ದೆ ಕುಳುನ್ ತೆರಿಂಗ ಮ ಫಾಹ ಕೊಲಂ ಬೇಣುವೆ मुर्तला है बहुरी आदि स्पीड बार कुलंतेरिया आदि हाफिज से बहुरी ते ईगल्स के बेंच बला लायर मिदिया सीजन का मोड़ कुल में देखी कुलंतेरिया आंसर इब्राहिम डिफेंस लाइन का ये ना मगाम तक खुले हुसैन सिफाव यूसुफ एमे बोड़ा फाह कुलन जेनी देगे तुरुं पदा कुलंतेरिया गोतुगा कुलें नुकुमे तपा दक्का दे कुलंतेरी इब्राहिम आइसमद इब्राहिम रायहान देकुलुन तेरिम वेसेबे
The itrot ge furtam half fashan the team ge kulun terin danan niku femani. The ves badal fenigenen nude the team ves. And mes fa kolambenu TC ge Ali Nafiu kulen nikunna tayaro ummidani. Shamvil Ahmed Rilwan Farra carry the Kuntere carry Natta Fasir Midini. This Fasir Shamil Gasim Nice Hassan de Masay good ball Mujtaz Hodi this Mujtaz ball aki Kurefunu Adi bola Riste Masekemi Kurani keeper Imran Bolun just Sadi ball Rizwan Riste Rizwan ball की पेनल्टी रहते वाले हो जाता है बॉल गोल के तेरे आवाज़ के आधे मैच के फोर्थ मदांडो ईगल्स अम्मी कामयाब करी आधे ईगल्स के रिजवान मिदांडो कामयाब मिकोती ने आधे क्लब ईगल्स गांव में फुटबॉल मुबारक के फाइनल एक गजे ही फोर्थ मदांडो ए टीम के उम्मीदी फॉरवर्ड जर्सी नंबर 11 अहमद रिजवान कामयाब मिकोती ने आधे काउंटर अटैक का वार रंगलो हमल आए उफेदितम फेनी के मिदिये The defense line Mujtaz Hodi bola ena kuriya fonuali ade keeper Imran bola nikuti riste veseru bola mase kuri Imran bolun jassadi bola mettereng Rizwan hoda fa riste Rizwan ade Rizwan bola ki ham penalty rete wadefa goal ge duru khanang amaz ko bola madwanu fonuali ade presidents का फुटबॉल मुबारक के फाइनल के फोर्थ मदांडो ईगल्स मी कामयाब गुरी मिहार नतीजा है कि ईगल्स एक टीसी आदिलांडे कामयाब नुकुरे अदे रेफरी मिवनी रिजवान रिंदु कार्ड दक्का ते मेना उफा फाल कुरमेगे सपोर्टनुगे तेरे देखा बला बड़ा गबु कुरे नेना वगुतु बेकार कुरुमा बत वगुतु नगादुमा मसे कुरिकम बला हेने देखी रिंदु कार्ड कम Sami Riste Mustafa Azam Jassadi bola empata keeper में होदी Ali Fasil ene kari Shifan masse kemi kurani this Fasil far Sami bola beru kolli edlumaka TC ke Farra Kudus Kelani penalty rather nagadim bola nice alim ge kuri mi far Mujtaz difa kuri Mustafa Ahmed Sadiq ene carrying Ahmed Ablo bola beru kolli ade badal emmi gennani nice Hassan Fabian ge badalu gali nafi kule meri Eagles kello Mujtaz Sadiq boluga jehi wadiya bola nekas bermi ade namadu aguta kulum me medu kandal Kudus Kelani kuria funuali bola mi faharo riste gaga jehiva Raif maseke mi kurani Farra Yamin penalty area atra naga adim bola mi faharo Mujtaz bolu Mustafa Ahmed Sadiq
Yamin. Ahmed Abdullah penalty area tara naga din bola mi faru. Sujan. Bola dibe tama sekuri adi nafios demme bola. Chama sekuri. TC Ahmed Rilwan. Yamin. Ade namad waguta. Kulum medu kendifa Ferreiro. TC Mioni badal against Ibrahim Wahid Hassan Fabian ka balluga. Jersey number Dhivehi Yamin kulen arafani. Ade Farrah meti foul kofa. Shifar na Farrah referee indu card mi dekki. Mahmoud Kure funwali ball. Riste bodu. Farrah carry Raif ball dibe tama se Kuri mi far Raif mi foul kofa. Obe badal emmi gennani. De Fabani Eagles ke lando camp ko din kulun teriya Rizwan Ahmed Rizwan Fabani. Nagbaluga Kulemierani, jersey number Satara Ibrahim Aisam. Kelani Kuria Funwali ball. Nafi bolun jehun. Koko metin jehuma ka bola bear of muti. Eagles ke go gurmating jehum Kuria Funwala ni Sujan Pereira. Sujan Kuria Funwali ball. Riste. Kudus Kelani Raif Alim Kurim Fahata. Imran. And a Funwali bola. Imran Nasheed bolu. Kudus Kelani. Shamil Gasim. Shamil carry ga Imran Maseke Mikuran. Adi Shamil. Fasir. Mifaharu. Mujtaz Muti Fasir of Faukofa. Zada referee in the card mideki. TC ge Yamin bola Kuria Funwadani. A team ge Hakulun Teri. Eagles ke penalty at Tereg. Yamin Kuria Funwali bola penalty at Remiparo. Hamad Abla Bolum Funwali. Goda Amaz no Midian Column me penalty at Terega. The TC Kunteri Moti goes up. Penalty at Terren Lifa Jehun Sujan Kuria Funwali Riste. Mustafa Ahmed Sedik bola aqui Kuria Midani. Raif. Mibar Kuria Funwali bola. Ade Aisa Muling Huskong Muri. Ade keeper Imran Vaga Jayvadia bola. Aisa Malibuni Muling Husko Aisa Murianos. And a Funwali bola. Goal Garmadani carry. Bear Midi. Ade lead Fulagola. Evoreva Girangal Fursate Nudi Ben. Muling Husko Legatere Aisa Malibuni. Then me bola Funwada. Imran Kuria Funwali ball. Yamin Nenatum Bear me. Eagles Kelu. Eagles ke Shifan. Istena mo bolu. TC Kelu maka Bear me.
Kudus Kelani. Just Kudus. Yamin at them Sekuri. Shifan. Sami Musa. Mifaharo. Amudrilwan Moti Sami Hafaukov. Husseini Mahmoud ball Kuria Funwadani. Mahmoud Kuria Funwadi ball. Riste. Raif. And a carrying Farah ball the Betama second Mikurani. Adis Raif. Mifaharu. Ahmad Rilwan ball Hodi. Rilwan just saw the ball. Imran Nasheed Metere. Riste now more penalty at the regular holding. Uska Kuria Funwadi ball at the Mifaharu. Dandiga Jehuni Anakolde Mekelani and a Fau Kurika Maigas Kulunteri. A Pekora Mundie. Ade Riste now move. Morning Huskong or Revena. Bodum Fonwali bola who is Dandiga Jefa. Kulum Geteriangai. Dandiga Jefa. Kulum Geterianga bola. Riste Kuria Fonwala Ulum Geterega. Kudus Kelani. Riste Fau Kurikama. Eagles ke Kulum Terina Benchum Varaboda Pil Kuraundi. Riste now more for Faradin Wataka Kulung Amado Jasala. Eagles Keldon Shifan Ellen. Shifan Elli Bola. Sami. Then Raif at them as a Kuribola. Yamin Faga Jehifan Caselumuka Berme. Riste. Raif. And carrying Farah. The Kelani ball holding for Kelani Kuria Funwadi ball and Fatun Zad. Zad Funwadi ball. Beram Midie Lumaka. 11 minute Kulefa for the mark. Imran Nasheed. Bola Kuria Funwa Mutirega. Na few ball hodi. Mustafa. And carry Shambil Gasim bola di Betomo se Kuri. Eagles Keldo muitos stars ele lamidani. Mustafa podun just sali bola. TC Keldo makaber maybe. Ali Fasir. Mustafa. Just sali bola. Ahmad Ridwan. Ali Fasir में हुसरानी. Yamin. Azam. Azam carry. Ay Samir. Azam को रेफोन वाली bola में फार गोल आवाज में मिली. Tirogot के फुर्तमा हाफ के 13 मिनट में निकुलेफा. एक सुमा हुंगी Eagles कुरी में होती. Ahmad Rizwan काम को दिंगो लायकीगा. Keeper Sujan Kuria Funwali bola Berum ke Kurin Riste now move. Bolun just sali. TC Gelum coming far bola Beru. The Imran Nasheed Farwa Medini. And a balang Ashigandu Miaron.
Kudos Kelani. Amadablo. And Kuria Funo Alibola, penalty area, Terence Sujan, and Ikume Fahodi. Deme Sujan Bole and Masai Kurang Terega. The Sig Guluntere in a Fau Kurikama. Eagles K defender on a Pilkuramid. The Eagles K goalkeeper Sujan Pereira. And a Farwada Umid. The Furatam half ge Fanara made ge Kulungamu Maki Gay Turogutge. 10 minute Pazore free midik. The Farwa FO keeper Sujan Kulumami Baron. Kudos Kelani Azam Mahmoud, Sami, Imran Nasheed. Now, rested them as a Kuribola in shot that on Berumi. The Eagles Kello. Mujtaz Riste now move and a ball a hold Mikurani. Mefa Riste Moti foul kofa. The Ahmad Abloge jersey ga Riste de Mehivetica Bada. Ahmad Ablo Kuria from Alibola. Zad Bolugaji Fahaton keeper Sujan Bola and Nukui. Mujtaz mi fara illu maka bola beru kolli Yamin Ali Fasir and anagadin bola Mujtaz vaga jiva corner ka beru mivi the presidents ka football umbarat ge final ga Eagles adi TC wad kurom midani nodi ha minute ga natija nunarevigen itaru agutge de half golo midani adi furtam half ga Eagles on landed Jafani far corner. Kudus Kelani Bolun Kuri Fonadamase Kuri Shifan the Fa Kuri ball. Aisamadi Kelani. Mefahata Kelani with the keeper. For Imran Kuri Fonadi bola. Nafi Bolun just saw the Sita keeper Adimala. Keeper Sujan Udo Community Libugati. They throw good to get for them half. Fanar minute ke kulung hamavege dekki 3 minute ke kulung kuriya midani reste na mo bolun jassali bola ki ga furdam half nimige midi ekke sumakun Eagles akuri ga myoti dengonnani ituru agutuge devana half ade fanar minute baaki myoti Presidents ka football umbarat ge tashi furtama fahara Eagles uflal the team emme fanar a minute bagola lande wananudi hifattala mijeni anekolum season ga timmana final kum bali nuwa nikmefa TC kurenge fanar minute ge tere ganatija nerenge bajehe goal ek kamyab kurenge bajehe maduege match ga kuriyadda
ada youth championship football umbaratuga Eagles atun TC Baldiya fani FA Cup ga Maz adin Valencia atun TC Baldiya fani දෙවන half start මේ කරණී Eagles රිස්තේ අධි අයිසම් බෝල කෑරි මාඩුකොල්ලා මේරි සමී කුරේෆුණු ආදි බෝල මුස්තෆා අලි වරෙඩු අහමද් අබ්දුල්ලා බොලුන් ජස් ආදි බෝල බේරම් මිදී Eagles ගෙල්ලු මුජ්තාස් Riste Mustafa Ahmed Sedik Far Aisa madde mase kuri bola Ahmed Ridwan hodi Ali Fasir kuri fonu ali bola mase kemi kurani Yamin ene vure kurin Shifan bola kuri fonu ali Farra Yamin adde mase kuri bola Imran Rashid Raif adde mase kuri Kelani carry far Raif Kelani fage jassa bola beer kolli Raif adis Raif Mifaharo ade Farra Moti foul kofa Eagles live jump kure funu alani Raif bar kure funu ali bola gola amaz no emidi team ge kulun tedi gasti barna TC ge keeper Imran bola kure funu alani Imran kure funu ali bola Imran Rashid Shamil Qasim Ali Fasir Mifar Mujtaz Mati Fasir foul kofa The Yamin bola kuriya funu alani Eagles ke ek kulun teri feva Huriha kulun teri me jaun difa kun matta ka penalty area terega mitibi Yamin penalty area tera naga din bola far post ka Kelani mase kuriyene kurimi far Eagles ke riste Raif bola mase kemi kurani Inshad fatun keeper amidini Imran ena kuriya funu ali bola Zaad bolu riste no move Aisa muling huskom mihiri Raif adi Mustafa Ahmed Sedik Mustafa bola ki penalty area tera mewani as Mustafa kar dekun tere kannata tiri nagade mase kurimi faharo Kelani fage jehifa corner ka beru mi Ada Ibrahim Aisam Eagles ke corner nagadeni Mustafa Nagadin bola mi far Azam difa kuri Shamil Qasim Fasir anika Shamil de Shamil Ali Nafi anika Shifan Mihri Nafi bola ki midani Yamin metere Azam arimati ga Ahmed Ridwan Mihri Samud Ridwan Fasir Ahmed Ablo penalty area tera nagadin bola mi far Zaad bolun difa kuri This TC countering Inshad Ahmed Abdullah muling huskom mihiri
එන පෙනල්ටි රතන මිෆාරු නගේ ආදින් බෝලම ආබොඩ වෙස් මාති මිදී ටීම් ගේ කුළුන් තිරේ කල් දිබේ වරවර බේණු වරක වගුතු දෙම්මෙ ලිබුණු අහමද් අබ්දුල්ලා දෙම්මෙ බෝල ගෝකුරු මච්චන් හොරස්කොල් අද ටීසී ගේ අස්සම් ෆාරුවා මේ දෙනි Eagles के गो कुमतिंग जंग कुरे फुनवालनी कीपर सुजन आदे सुजन ना रेफरी इंदु कार्ड में देखी सुजन कुरे फुनवाली बॉल कुडुस केलानी बोलो शिफान अनका स्केलानी रिश्ते बॉल कंट्रोल कोल्ला राइफ दे मसे कुरी फर रहा बॉल कुरे फुनवाली इमरान नशीद एना मसे कुरी रिश्ते देवे तो कुडुस केलानी अली फासिर दिन बॉल मुज्ताज बोलुन दिफा कुरी अज़्ज़ाम दिस अज़्ज़ाम एने काने सामी वरा फसे कमाई की बॉल होदी अब्लो सामी मूसा बोला की कुरिया मिदनी आरी मतीगा रिश्ते आदि मुस्तफा मोहम्मद सेडिक में हुस्वानी वारंग उसको मुस्तफा बोला की गवादे फमी फारो ना गया आदि नी इमरान नशीद राइफ अदिस राइफ अहमद अब्लो मी फारो बोला हो दाफा कुरे फुनवाल बोला राइफ आगे जेही फमी दिए गो कुरमतिन जेहुमका टीसी कीपर इमरान कुरे फुनवाली बॉल जाद बोलो मिफारो नाफी मोती ज़ादा फाउ कोफा रिश्ते फर्रा कुरे फुनवाली बॉल मुज्ताज दिफा कुरे तमसे कुरी टीसी गेल्लू फासिर अली नाफियो नाफियो मिफारो फासिर दे मसे कुरी महमूद बोल होदी मुस्तफा मोहम्मद सेडिक बोला की कुरी मिदी मिफारो नाफियो मोतिफाओ कोफ The Eagles ge jehun ज़ाद कुरिया फुनवालनी दोन हाफ के अव्वन मिनट के कुलुं कुरिया मिदनी ज़ाद कुरिया फुनवाली बॉल पेनल्टी रहते हैं रिश्ते ना मूव मुस्तफा मोहम्मद सेडी का दिन अहमद अब्लो मिफार मुस्तफा कारिम बॉल होदी अहमद अब्लो कुरिया फुनवाली बॉल अली नाफियो पेनल्टी रहते हैं नगे दिन बॉल मिफार सुजन होदी में शबील गासिम विस बॉल अली बेतों से रिश्ते यानी कार्य हुए खेला आने बोलूं जस्ट साली बॉल अहमद अब्लो कुरिया फुनवाली बॉल मुज्ताज बोलूं का जही फासिर मिली बेनी फासिर कुरिया फुनवाली बॉल गोल आमाज नु मिदी गो कुरमतिन जे होमका Eagles के कीपर सुजन सुजन कुरिया फुनवाली बॉल खिलानी बोलूंगा जी हिफात मिदन पर राह बोलूं कीपर मिदी
Imran Kurye Funwadi ball. Imran Nasheed. TC Kurunteri. Ahmad Rilwan. Kudus Kelani. And Kurye Funwadi ball. Beram Midie. Eagles Kelumaka. Riste bolunca Salih ball Mustafa. Yamin. TC Kudus Kelani Kurye Funwadi ball. Shifan bolu. Shamil Qasim. Mifaharo Sami humeti foul kofa. Te Yamin addem wegen Shamil Kurye Funwadi ball. Te Yamin nuis nahuri. Eagles Kelumaka ball beru. The first minute meoti baaki Presidents Cup ke champion kang Eagles oda eke sumagai team Kuriga meoti Mustafa ane kariga TC ke dekulunte Shifan Kurye Funwadi ball Kudus Kelani. Beram Midi. Demifar Shifan ball bear kolja moli mechuga Shifan ke faradum fennu munda kulunga mawara boda fa kollange baje. Waking hasago furtam half ga Waram mola Shifan kule fani Yamin penalty rete nagadim bola Zad bolun just Salih Fasir Mifar Mujtaz bola hodi This Mujtaz Mifar hoina bola beru kolli Ali Fasir Mujtaz kari natta penalty rete ravani Mifar hoina vettuni Zad Kurye Funwadi bola Inshad Azam boluga jehifa midiye beera Eagles kellu Mujtaz Muhammad Eagles kellu Riste Raif This Raif ball eki Kurye midani Ahmad Rilwan Mifar Raif Karim bola hodi Yamin Inshad Kudus Kelani Metere Yamin Azama Shamil Qasim This Shamil bola eki Kurye bidani Ali Fasir and Karim Mujtaz Miri This Fasir Yamin Nikas Fasira Mifar Mujtaz Faga Jehiva corner ka bola beru Fimoti The corner difa kurang Eagles ke huria kulun terim penalty raterega Mifar nagadin corner Team ke kulun tereka liveru bara midi nafi bola berum ke kurin Kelani Kurye Funwadi bola Mifar Shifan diva kuri Riste now move te tin kulun terim muli huska mir Imran Nasheed Mifar ene bola control ennu kurevunu Yamin alim kuri Mifar Mujtaz bola hodi Raif Hasan Raif Ahmad Mifar Yamin Fahatun as Gastuga Mujtaz gaga jehi The Yamin Asida red card referee mi dekki The Eagles ke defender Mujtaz Muhammad Yamin foul kuri The Yamin Ibrahim TC ke captain ene Sida red card Yamin referee dekki
te Mujtaz mi febi farwa Shifan ena Kuriya funu ali ball riste boluga jehi famidi keeper Imran bola hodi emme fahu minute ge kulun Kuriya midani devana half ge Imran Kuriya funu ali ball Saad bolu Shamil Qasim far Nafiu Imran Nasheed mi far bola sa koddeni adi TC kulun teri Fasir tiritiri nagadin bola mi far Imran Nasheed ade metterega Imran Nasheed kuramunda masakkata enage hibbarama sabas den je dannon jeni ade itoro gutuge 3 minute pada referee mi dekki Aizam Raif bole maseke mi kurani keeper Imran ekurim bola mi hodi Ahmad Ablo ena Kuriya funu ali bola Nafiu Zaad mi fars bola Kuriya funu ali Kudus Kelani bolun jassa ali bola Farra Ahmad Rilwan Shifan Aisam Kuriya funu ali bola mi far Inshaad bolu Mustafa Adis Mustafa bola akiga Mekani bola aki Kuriya midani Kudus Kelani kari natta toma se kuri Adis Mustafa ena yes das Kuriya toma se kuram midani corner dadi kari ga mihiri mi far corner ka bola beru mi koldi debba dale mi gennani ade fabani Mustafa Muhammad Sadiq ade Hussein Sifa Yusuf kulim yaran Mustafa Muhammad Sadiq ge ballu Riste kare dekulun teriya faga jassa bola beru kolli Sifa Eagles kellu Raif ena carry ga Farrah temme bola mase kuri Shamil Qasim this Shamil bola aki kuri midani this Shamil Ahmad Ablo eddini Mujtaz ena ton bola bear mi ellu maka Ahmad Ablo Ahmad Rilwan bola akiga adis Ahmad Rilwan Sifa mi faru bola hodi Farra adis Farra Ali Nafi Farra carry Shifan maseke mi kurani Farra penalty ratira nagadin bola Sami Kuriya funu ali ade Sami Kuriya funu ali bola akiga Presidents Cup football mubaratuge champion kan club Eagles mi hodi ade deha sadavana haru e team balivegen diye ade nuwadi minute of huna ti janeru makulunu ituru gutuga mi paharu nuwadi minute of kulunu ituru gutuga e team कामयाब करी गोल आए कीगा चैंपियन का मिहोदी क्लब ईगल्स आदे सीजन का टीम फाइनल का वाद को टीसी ना कामयाब या गुरमत लाम में जाऊनी अहमद रिजवान कामयाब को दिन गोल आए कीगा क्लब ईगल्स फुरतमा फहारा प्रेसिडेंट्स कप के ताशी कामयाब मिकुरी आदे मूली में चब्बा दायर जुआन कुलुन तेरिंगे हुनर हम फाहा कुलन जहेनी आदे ईगल्स के टीम के हिमेने कुलुन तेरिन नकी मीडिया तीन हरब्बा दायर हमें टीम का गवाई दुन जाग हो दम गन्ना कुलुन तेरिन को जुसान अब्दो गानी शांति फाहा कुरा गो तो जुआन कुलुन तेरिन नकाय कीगा दी एना बिना कुरी टीम आए कीगा ताशी हो दुम की एने लिबे उफा देगुना वेगन दागमे अते अहमद रिजवान यूथ चैंपियनशिप
कामयाब कुरी टीम ಗೆ ವರ ಮುಹಿಮ್ ಉದಾವರೆಂಗ ಅದಾ ಕುರಿ ಮಿಯಾ ಹರ್ವಿಸ್ ಅದಿ ಮೀಗೆ ಕುರಿ ಎ ಟೀಮ್ ಯೂತ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಕಾಮಯಾಬ್ ಕುರಿ ಇರುವಿಸ್ ama ege iturum paha kolenje he mi season ga da fenigen de kulum teriya Hasan Raif Ahmad ge kulum ade Hasan Raif Ahmad devana half ka kulen nikume wara molu kulume dakka avana dege iturum forward line ga riste naumov ge tajriba wara muhim udawaren ada kuri ade mulu season ga e team ge forward line ga emme mola kulunu kulun teriya Mustafa Muhammad Sediq genan hama paha kollan jehe dannu jehni riste naumov adi Mustafa Muhammad Sediq mi de kulun teringe combination muli mubaratu ga e team kulunu huriha mechegge wes wara boda paha ga wegen hingajje ade TC timmana final ka badege mide ade emme boge champion Mazia badiko final da TC daturu kuri henna mes final ga team na kamyabiya kuri madlam jehuni FA cup ga final laddiyuma e team kuri daturu hama ara boda paakuni Eagles badiko FA cup ge final da the quarter final ga Eagles ke matcha TC kuri hoti henna mes e paharu final ga Valencia ga aidaru wegen diye ade muli matchup palaru Eagles team ade emme rangala kulunu kulun teringe nanta paha kurakam gawanama mulim besama Dhivehi football age tajriba kar kulun teri pahata jassa lafa zuwan kulun teringe nanta hama kiyammi jeheni wakin hasakon hama paha kollam beenum jersey number de ade Shifan Hasan de mechuga Rizwan neguma fahuama yakinu ves Eagles ke supporterunge nota teamuge tariya kavani Shifan ne danwan jeheni Eagles ke kulunterin coach Husan Abdo gani mi ufuladani difa kollam beenuwani Ibrahim Mubin Ahmad Rashid team ge mene emme muhim kulunteriya suspension ge sabum final semi final gawade nukure henna mes ena netis Eagles champion kam mi hodi hama mi kamyabi ga Eagles ke kulunteringe tereng team lead kuru kulunteriya Imran Rashid ge masek ke faha kollanje muli season ga team lead kuri kulunteriya mirege mechu gaves emme muhimu dandi walu taw ga defense da enuga emme mola kuluni ade team ge himene kulunteninge average umaru 23 saharu ade umurun emme duwasi de kulunterin asha visar zadadi Imran Rashid asha visaru ge de kulunteri e de kulunteringe tajriba mirege mechuga emme boda Eagles beenun kuri ade faha kollam beenun the Eagles ke benchuga muli mi season ga team ga molu kulume dekki kuluntere season ga kuri kol aniyavi kulunteriya noma ne bahuri ade noman ves ammenna Eagles ke benchum fenigen ebade ade kuda utkolge terega presidents ka football barat ge inam dinum ge rasmiya tonnan purathama division ge purathama tashi Eagles allibun
Assalamualaikum. President's Cup 2016 ನಿಮ್ಮಮಗೆ ರಸ್ಮಿಯಾತ ವಡಾಂತಿಬೆವಿ ಎಮ್ಮೆಹಾ ಫರಾಯತಕ ವಿಸ್ ಮರ್ಹಬಾ ದನ್ನವಂ ಅದಿ ಮೆಶರಫೆರಿಕೊದ್ದೆ ಮಟ್ಟಕ ರಾಜ್ಯಗೆ ಇಜ್ಜತಿ ರೈಸು ಜಂಹೂರಿಯಾ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ಯಾಮಿನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಯ್ಯೂಮ್ ವಡಾಗೆನ್ ದೆವಿಕ ಮಟ್ಟಕ ಯಮನಿಕ್ಫಾನ ವರ ಖಾಸ ಶುಕುರೆನ್ ಅದಾ ಕುರಂ President's Cup 2016 ಫೈನಲ್ ಮೆಚ್ಕ ಅಮಿಯದು ಹಾವೀರು ಕುಳುನ್ ಮೆಚ್ಕ ಟಿಸಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಬದ್ದಲ್ ಕುರಿಂ ಮೆಚು ಮೊಳ್ವೆ President's Cup 2016 ಗೆ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟೀಮಕಂ ಹೊಯ್ಫಾವನಿ ಕ್ಲಬ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಮಿಹಾ ಹಿಸಾಬು ಮಿದನ್ನವಾಲನಿ ಮುಬಾರಾತ್ ಗೆ ವನತಕಂ ಹೊವನು ಫರಾಯತಕಂ ಎಫ್ಎಂ ಮುಂದೆ ಮೆಡಲ್ ದೆವು ಮಟ್ಟಕ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಯೂತ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಫಾಲಿಲಾ ಇರ್ತಿಶಾ ಮಾದಂ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ರೈಸ್ ಬಸ್ಸಾಮ್ ಆದಿಲ್ ಜಲೀಲ್ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹುಸೇನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಲತೀಫ್ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ನಾಯಬ್ ರೈಸ್ ಆಯಿಷತ್ ನಾಜಿಮಾ ಅದಿ ಎಕುಗಾ ವಡಾಗೆನ್ನೋಮ ಎಫ್ಎಂ ಗೆ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಹುಸೇನ್ ಜವಾಜ್ ಗಾರಿಹುಂ ವರಂ ಅದೆವರಿ ಕಮಾಯಕು ದನ್ನವಂ मुबारात गे रनर अप टीम मेडल दिवानी एफएम गे रईस बस्साम आदिल जलील प्रेसिडेंट्स कप 2016 गे रनर अप टीम की टीसी स्पोर्ट्स क्लब शुक्रिया बस्साम अदी वरहून मरहबाए टीसी स्पोर्ट्स क्लब
मुबारक के चैंपियन टीमा मेडल देवमटका यूथ मिनिस्टर इत्तिशाम आदम ग्यारिहुं वरंग अदबेरिकमायको दन्नवं मुबारक के चैंपियन टीमा की क्लब ईगल्स क्रिया मिनिस्टर अदि वरंग होन मरहबाय क्लब ईगल्स मी मुबारक गे एम्मे शरफेरी वगुतकोल प्रेसिडेंट्स कपकी राज्य गाकुड़े एम्मे शरफेरी एम मुबारक बिस्मे अदे मुबारक गे चैंपियन टीमंग एफएम मुंदे वादा गे तशी टीमा हवाल को देवमा वरंग अदबेरिकमायकु मिमश के शरफेर मेहमान अदि राज्य गे इज्जते रईस जमहूरिया अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम गारिहुं वरंग अदबेरिकमायकु दन्नवं प्रेसिडेंट्स कप 2016 के चैंपियन टीम की क्लब ईगल्स शुक्रिया रईस जमहूरिया अब्दुल्ला यामीन अब्दुल कय्यूम अदे वरम मरहबाय क्लब ईगल्स का धन्यवाद